enende isione kivathukanio ward ya Muthwani sub county ya Mavoko county ya Masaku ni matwaisi iseso ya kumanda mwe wake litu kala ni kamumanyiwa ka grade ya nyanya na kala kana kuwene kiwucha usiwai vovone kwe iyo mawiyo kwenana na umwe wa enende kisioni ki Wycliffe Kombo ni kana mwetu usua na kuwene kiwucha usiwai vovone ena nyinya wake indiwe avonoka ku mwetu wake ndaemelelwa ni kiwu na kutwawe ni kiwu kiwu kufikia vau andu mbewa atatu ni matitwe ni thayu kumana na mbua mbingi ila yendea na ukusi wa isione kivathukanio munini wa county commissioner wa The River Patrick Mwangi ayumia wetano kwa andu ala mekalite isione ila kwe kiwu kingi mathame. Daniel Mwangala ni wakuvingwa vilingwa mauvo na ripoti ino ya Cheva. Itina wa muvia wa kune kiliwanzeve kuweta kana mbua mbingine kwetha ndiwe kusi wa muthani wa wathanthatu wa chumwa mbwesu ne kusi iwe isione si kivuthukanio va kauntini ya Masaku na ukambo wa The River andu ingi mati wa maitalania wasio ku angi mainini wanetu ya Cheva itina wa kwasia endomo nekumana na mbua isu wala yutalo munene wa enende ulasimikie kuthamia isione ingi na kuma wikaloni mo maitethigwa ni maofisa kuma muveani wa musalaba mutune na alama akaunti ya Masaku makukitana na mbanga cia mituki uyuka kavindani kala munini wa county commissioner wa The River wa kulia enende mevete isione ila kutona kwikombelwa ni mbanga na ilesekana itina wake kutambuka isione sio kimau ni monie kana enende ingi mekalite isione itemba ilu due to the risk involved in this kind of flooding, the Mott Agency, the Sub-County Security Committee has directed that people have to be evacuated. People have to leave these premises because as it looks, there is more rains expected. I think there was a weather forecast that had indicated that the rains may continue until the end of the month. And we cannot wait to come up and face disasters and wait for people to drown and then later on we are here to cry. So the directive is very clear that people have to leave these premises as efforts are being made. We don't have to wait until when we lose life. That's when we start complaining that the government took no measure. So people of goodwill, good residents, kindly assess the situation, start living. If you have nowhere to live for, we can arrange to put you in government compounds where there is safety. We don't want to come to your houses to get you out by force. But if it reaches there, we have to save lives first. Ungi na kwesezo ya kumanda mwiwa mwitu molo na kuiweneki usini wa ivuwane ulai Muthwani Mavoko kauntini ya Masaku niwende na umandwa enende asumaende na ukule maofisa ma serikali ya kaunti ya Masaku na lama musala mutune kumatethe sekititone cho cha kumanda mwiusu wengi mayenda malelo alama likite kisione chu kusauvwa nikenda maundu maukwi kwithamela isi pekibeti na mwitu ya choma na kwati wembanga ya kiwu lakini inyawo mwitu etha metuki na kiwu nundu kina ikinge mwitu anathi saa ile ni cia witho na andu na mana respondigo kwa metuki lakini mbua nundu inaende na kuwa mwitu ethi anda noneka na kibindu cha ingeba it walking almost 20 kilometers kuma balona kwiwe mpaka kwigwa mabakani wa Mavoko na Matunguluko ya Lamine lakini tina atetheka kuona mwitu usu na tena atatio respond kwa andu matu respond katika andu ama disaster ma account lakini kuma twa matabiona baisi mwe mweteneona maikona etethenikie muno na inya wa mwitu no na umeye na waise kundu takinanie kundu kuno kuna thanitwe masiwa andu melesa metene na wala nini maende na unama na no sio nundu netwe soma makila ki utuma andu me account mata respond kwitha na baima lelo malikeka na bailelo yo na wezi onatiko na mwitu bailelo onatetumia tiumelia mweyo no tetumeye makasi atikaziume la main road na itezi kwa katu ibinda ya siasa na kuete hata andu ametho maitumia means sio ndema kabikia enende nundu mendo otongo lakini lama mino kwate otongo inela kwina thina maibikia mwenende otene sawa na mwina nundu kuiye kumetho saa 10 mpaka mbuga thoko cho tuko kwa mukio monthi kigwe itashuku nundu kigwe chemba kingi mbwesu yondo itaneua yute ina hopes as long as ndo ama account makoka atika moni bala mwetu na kwilwe
mpaka baloso suende to kwatania no longe wathi nundu tebu amino bitu kambaka thino chote kwi andu ala mengaliko isia use wathi kundu kweta wa mesone ngalalia ona gundo nyusambu kumako na mwe wa mwetu kwitwe no matukonesi mu makatotavya kwianana na muvia wa ukunikili wa Nzeve Mbwe ivanio kusi wa mwaini wa kana na kuoleka mwaini wa katano. Daniela Muwankela, Mutongwe TV, kumava Muthwani, Mavoko kauntini ya Masako.